abatura bagambire ebyo bwabesimbere babiri no baronda karuro mgombora ya Lyantonde Rural district ya Lyantonde. Kile kizibu ky'oluguudo, kile kizibu ky'amasanyalaze ekanyogoga tigannatuuka, kile kizibu ky'amazzi tukolere ebyo amazzi oluguudo amasanyalaze ly'amazzi wano. This is called a cattle corridor oba mulimu abalimi n'abalunzi bangi ate nga abalimi n'abalunzi tebayinza kubaawo nga tebalina mazzi, naye ebadde ensonga nnene ate nga tutawanya nga bannalyantonde. N'olwekyo waliwo projekiti eyatandikibwawo gavumenti, projekiti eri Kakyera yakusika mazzi mu luzzi olwo lw'e Kakyera ne gayita mu payipu ne gayingira mu disitulikiti yaffe y'Lyantonde, naye projekiti etambudde mpola mpola. Abesimbere mu kugaruka mu kwetomba itaka batura ebintu byo babagambire. Nandise wano nga chairman ampa report nti twabadde n'amagi nga tukutuku namba ebiteteera amagi yaseeredde wali lw'amakubo mabi gonna ne gakola gatya. Ekibiruma ekitundu tulina enguudo embi, amalwaliro tumulima ddagala, abaana ku masomero tubasoma, era abaana babeera ku munaka mu miti miyembe, naye nga twagala Kabeera agende mu palamenti atukiikirire. Omugani makuru aba NRM bikirizine kuronda karuru bakwatanise n'aba batine ekibiina ky'ebyobutegetsi barukurondera hamwe mu district ya Kamwenje. Omuhurreji Agrenat Hamyubira yesimbera tine ekibiina kyona arekuriro ine bendera ya NRM Frank tumwebaze ahabwa oburungi bw'ekibiina. Nyo hati nkaribara abuhabwa uweshitinisa President Museveni arikurabira omuntu maza NRM ezatushitamisa akatworeka ebirungi byo kukwatanisa nka NRM kandi n'ebintu ebikubaho mwaheza kwikirizana ng'ekibiina ugashanga abandi baza kugenda n'endijo Musime Ruhanga ensheke zanyu tusikigaraga urwa Franka turukageraga ruta turukigaraga urwa Honorable Sylvia turukakorachi turukigaraga mwe n'ababandire campaign ngumbanze nyenka bakandi babatamu bakareba ngutibara abagambire mu karungi takozire kukozi karunda koziri ati bakarura ni kantu ki akuwo kubatsa gukozesa mukanyima karuru ako niko bakozise kandi nimwe bamwe nangwa akaruru mwaka buzahabuza. Okuronda karuru hona nukugumiza mu district ya Kamwenje ubwo abesimbere barukuraga nsokora abantu babo. Franka no munkunda abakwa ninkora no mushawongeranda oramu kwata na Sylvia Mchecho nti basobutayija atura na imwe burizo tuko manyoko rukusiba na imwe nasiba na imwe ahubwo atere cyari kugirata cyari kukora aho twagarukira no turaza kutandikira okushobora kweyongera kubahereza abwo byo gukora bicari bingi. Amakuru agagasha kwa Sandeke William na Anthony Atwine.